بیماری‌های سیرایتی سپید و سیل در شهر خوجند زیاد شده است. از این رو وضع سرایت‌یابی شهروندان اوید به بیماری‌های سیرایتی در شهر خوجند تشویش‌آور باقی می‌ماند. در این باره فیروزه نورالله‌زاده، معاون رئیس شهر خوجند، امروز سنه 13 اپریل در جنبستی 3 ماهه فعالیت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند اظهار اندیشه نمود. بنا به اطلاع معاون رئیس شهر خوجند، دوام 3 ماه آخر سال 2020 6 نفر ساکنان به ویروس نارسایی مسئولیت آدم گرفتار گردیدند که این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته زیاد است. از این رو برای پیشگیری بیماری‌های سیرایتی کارهای ترغیباتی را باید جان کرد، میگوید فیروزه نورالله‌زاده. تا حال وضع سرایت‌یابی شهروندان از بیماری‌های گوناگون سیرایتی تشویش آور میباشد. از جمله در 3 ماهه اول سال 2020 بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم و بیماری پیدا شدن نارسایی مسئولیت در شهر 6 نفر دریافت شد که از اینها 4 نفر مرد و 2 نفر زن بوده. نسبت به همین دوره سال گذشته 1 نفر زیاد میباشد. در مؤسسه دولتی مرکزی مبارزه بر ضد بیماری‌های سیل شهر خوجند در 3 ماهه اول سال جاری 13 نفر بیماران به قید گرفته شدند که از آنها 7 نفرشان بیماران غیر شوش میباشند. بنابراین مسئولین ساحه تندرستی شهر را ضرور است که بهر پیشگیری بیماری‌های سرایتی و بردن طرز حیات سالم بین جامعه‌های مهنتی، محله‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی کارهای ترغیباتی و تشویقاتی را جان‌ناک نمایند. پیدا و زیاد شدن بیماری‌های سیرایتی، شکایت ساکنان شهر خوجند از مناسبت درشت طبیبان، مبلغ ستانی برخی از دکتران مؤسسه‌های طبی و تندرستی شهر خوجند رهبریت شهر را نگران نموده است. معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند هنگام تحلیل ساحه تندرستی گفت امروز میباید صفت خدمت‌رسانی طبی در شهر بهتر شود و طبیبان باید مناسبت صمیمی و خوب را با بیماران به راه مانند. دکتر معامله‌اش که طبابت میکند. اگر دکتر دغل باشد، دکتر اگر مردم به دردش نفهمد و البته دکتر نه، مردم باید که اول ما سخن نیک کنیم، باید که قبول کنیم. بعضا حالت‌ها میشه که همین جناب بودن چند بار گفتن که مردم تاجیک اگر همین طبابت کنی یک یاردم رسد، اگر کیسه‌شنگی بودگی مراده میتیاد، طلب کردن در کار نه. اینجا چه تمامی چیز بود. مثلا مردمی کمبیزات از مردمی چی میگه امکانیت مالیش پست است. اگر باید طلب کردی باید پولش نباشد، طبابت نکردین حالت‌ها شما دیگر خفه نشوید تونسانی. یک حالت پیدا شد یکون دوتون کار نمیکنه مثلا مبلغ ستانی بودون تمام نشون نشده سیستمی تندرستی معارف شهر اون نشده نشده کنه این چیز. با هر یک تو معامله رسما در تالاری مجلس گفته شدم که با خبر باشید اگر یکون مؤسسه همین حالت پیدا شد روبرو کار نمیکنید. یکون روبرو بعد من دیگر باید زنجیرگیری میرد. معلومه شما نه ریت‌های مخصوص که نظارت میکنید، هم حالتی خدمت رسانی، هم حالتی معاشرت، هم حالتی معامله دیگر تشکیل شما پورا نظارت بگیرید. انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سوغد نیز از وضع سانیتاری و اپیدمیولوژی و عموما ساحه تندرستی در شهر خوجند ناراضگی نمود و تاکید کرد هنگام نتیجه گیری فعالیت 3 ماهه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند قسمت بیشتری راهبران ساختارهای غیر دولتی ساحه تندرستی اشتراک ندارند. مناسبت آنها هم با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و هم با جامعه خوب نیست. انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سوغد از دستگیری دولتی در ساحه طب یادآور شده از کم مسئولیت راهبران این ساحه شکایت نمود. موصوف با مثال گفت که کارمندان یا راهبران داروخانه ها هنگام ضروری با ما نیستند و کمک نمی رسانند. برعکس یک نقاب طبی 50 درمه را خودسرانه تا به 3 و 4 سومانی نرخ می مانند. اپتیکا هست. چون اپتیکا ما اون راههای سرجم نمیکنیم، راهبروی اپتیکایه. چون ما نرخونه‌های تنظیم نمی‌داریم، اپتیکایه. برای چی ما واقعا جا دادگی اجاره گفته خدمت رسانی دسترس شود گفته شده داخل بناهای معمولی، بناهای
давлати хизматрасонии мо ҷо додагӣ ки ҳамин соҳаи таъминоташ ақалла ба дӯши сектори ғайридавлатӣ монем гуфтагию дастгирӣ мекуниву имрӯз ваҳо ҳамроҳи мо нестия. Савол. 90% ҳамин иншӯваҳои ташкилотҳои ғайридавлатӣ дигар 70 баъзе намудаш буд то 90% маркази вилоят шаҳри Хуҷанд ҷойгир шуданд. вақти вазбини фронтдагида ҳамон вазн бюджети давлат мешуд. Кани таъминот бо дорворӣ, кани таъминот бо ниқоб, кани таъминот дигар. шароит шавай шояд агар бебиён мактуб када муроҷиат мекунам ки мубодилаи асъори хориҷию кӯмак кунтон мо бояд дорворӣ ворид кунем гуфта мо бо дастгирӣ када муҳтарам раиси вилоят бонки миллии ҳукумати Тоҷикистон мо маблағ шуда косем ки дорворӣ таъмин кунем гуфта мубодилаи асъор бояд. мо дар поён ситоди шаҳрӣ то ба эътидол овардани вазни эмин доштан аз пайдоиш ва паҳншавии коронавирус мо бояд ҳамин корро ҷобаҷо кунем. ман амоҳои диданам дар толор ба ҳамчун сарпарасти шаҳри Хуҷанд. Анвар Яқубӣ аз худсарона баланд шудани нарху навои дору, ниқобҳои тиббӣ, моеъи антисептикӣ дар дорухонаҳои шаҳри Хуҷанд изҳори нигаронӣ намуд. Аз рӯи таҳлили муовини раиси вилояти Суғд, имрӯз нархҳо дар дорухонаҳо ба таври сунъӣ боло рафтааст. Ин болоравӣ танҳо дар дорухонаҳои хусусӣ ба назар мерасад, аммо масъулини ин марказҳо дар маҷлиси фаъолон иштирок намекунанд ва ҳатто ҳисобот пешниҳод наменамоянд. дар натиҷа ҳисобот номукаммал мешавад. дигар тарафи масъала ваҳо ва мақомот ба ҳисобот метиҳад омори давлатии соҳаи тандурустӣ ва маълумот метиҳад. ҷумҳурӣ метиҳад. ҳамо чӯ мана омори вилоятанда нест. значи ҳамаи ҳамин цифру факту рақамҳое ки мо инҷо ҷамъбаст мекунем ҳамаи ҳамин соҳаи тандурустӣ ва дурӯғ омор шумо ҷамъ карда истода омори тандурустӣ мегиред омори шаҳр намехе омори тандурустӣ мегиред мана аянда пеши мактаби панҷанда штат омори вилоят тандурустиш кани корбарӣ ҳамаи ҷамъ мекунед якбор маълума шумо ҷаласаи корӣ мекунед ҳозир вақти ҳамин зарурӣ ҳама бевай мондагӣ беназорат мондагӣ ҳама вазн сари ваянда ваҳо хусусӣ вақти вазбин ба ваҳо бетараф фаъол не ҷомеа кади ҳамроҳ не ҳукумат кади ҳамроҳ не ҷаноб оли сектори ғайридавлатӣ соҳа ва рушд шаваду хизматрасонӣ сатҳаша бардориму рақобат баланд шавад гуфта бисёр кадрҳое ки донишгоҳҳои тавонка ондан ҷои кор набуд якта ҷо 10 кас манафа очирад буд ҳамон проблемаҳо амён бардоронда ҳамин соҳае барои саломати миллат гуфта дастгирӣ мекунанду имрӯза вақт ба омадагинда ваҳои ягон кас корбарӣ намекунад ин чӣ гап буд? Анвар Яқубӣ пешниҳод намуд ки дар рӯзҳои наздик ситоди махсус барои пешгирии коронавирус дар шаҳри Хуҷанд ташкил карда шавад. ҳангоми ташкили ин ситод тамоми роҳбарони беморхонаҳои давлативу шахсӣ ва ҳатто сардорони дорухонаҳо иштирок намоянд то нарху наво дар дорухонаҳо ба танзим дароварда шавад. ситоди махсус барои пешгирии ва паҳншавии коронавирус мо як ситод мегузаронем дар онҷо ҳамашонро даъват мекунем. ҳоло дар шаҳри Хуҷанд 16 муассисаи тиббӣ амал мекунад ки дар он 2260 нафар кормандони ин соҳа фаъолият доранд. бурду бохти соҳаи маориф, сатҳи ҷинояткорӣ, вазъи демографӣ, нақлиёт ва умуман паҳлӯҳои дигари фаъолияти соҳаҳои хоҷагии халқ дар маҷлиси фаъолони шаҳри Хуҷанд дар гузоришҳои минбаъдаи барномаи иттилоотии хабар инъикос карда мешавад. гузориши Мафтунашкурова Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.